E ora para pedir monumento, aunque a maioria de nós mesura pensa em edifício, aqui na Aruba nós está conta com o sítio arqueológico e terreno considerado como monumento. Turmecer de proteção adequada e a está sendo importante para conservar o sítio para não vai perder para motivo de modernização, por exemplo. A intenção está para compartilhar nossa história com a futura geração. A Universidade de Leiden, mientras tanto, tem mais de 20 anos trabalhando com o Museu Arqueológico e a concretizar um acordo para ajudar-nos a salvaguardar nossa história. A Universidade de Leiden afirma um acordo com o Museu Arqueológico de Aruba para assegurar e manter a permanência de sítio monumental no futuro. Después de algún día de intenso encuentro entre os grupos, te llega na firma MOU, tem caso aqui a base de fundo, se me terá mais ou menos 8 milhões para 10 milhões de euros que agora disponível para os próximos 4, 5 anos de projeto de expedição para percurar, naturalmente, para poder resgatar, muito particularmente, a parte caribense de lo que é a história de isla, naturalmente, no Caribe. O Aruba também participado nessa aqui, projeto de 3 anos, caminho com lo percurar, naturalmente, para por recobrar, manter e preservar aspectos assim importantes de lo que nossa história está trazendo para o trato parte de arqueologia. Ambas entidades sumamente entusiasmadas com o acordo aqui, com adicional tanificar fundo grande disponível para o projeto. Professor Dr. Hoffman acabou de ganhar, entre outros, também o Spinoza Prize, por comparar maneira prêmio Nobel, para a ciência, então ele ganha o prêmio aqui, que é algo grande, e no qual é leuk também está com nós temos diferentes projetos com o professor Dr. Hoffman, e à vez a mim e Harold Kelly, meu colega arqueólogo, nós somos docentes, nós somos ex-alunos. Importante é o nosso manejo de museu, onde a parte científica está enfocada, riba o manejo multidisciplinar, interdepartamental, interinstitucional, no nível nacional e internacional. O projeto aqui vai encerrar por menos 3 anos largo, vai ter junto estudo riba arqueológico, artefacto, publicação, seminário e outro projeto junto. Depois de 3 anos aqui, ainda não também sigue seguro sobre esta parte de continuidade de cooperação, de projeto hobby grande. Het project Nexus 1492 is in 2012 gehonoreerd door de European Research Council, de Europese Unie. En het is een samenwerkingsproject tussen de Universiteit van Leiden, archeologie en erfgoedstudies, de Universiteit van Konstanz in Duitsland, die zich bezighouden met netwerkanalyse, dus het is een hele wiskundige tak van sport. En de Vrije Universiteit Amsterdam, het departement van Earth and Life Sciences, en zij houden zich bezig met geochemisch onderzoek, onder andere isotooponderzoek. Het Caribisch gebied is natuurlijk het belangrijkste gebied in de koloniale ontmoeting tussen de inheemse bevolking van de Amerika's en de Europeanen. Het is het eerste gebied waar Columbus in 1492 aan is gekomen, aan de noordkust van Hispaniola, de huidige Dominicaanse Republiek en Haiti, waar wij ook werkzaam zijn. En wij werken... Wij willen het kolonisatieproces op verschillende eilanden, op verschillende momenten volgen, eigenlijk tussen 1492 en 1800. Tanto o museu como a universidade klaparan kasali cultura proyecto ng relacionados aqui. Wij willen onder andere samenwerken in het onderzoek naar de hele belangrijke site hier van Santa Cruz, waar inderdaad die relatie tussen Indianen, de oorspronkelijke bewoners van het Caribisch gebied, en Europeanen gevonden is. En dat willen we vergelijken met onder andere sites op Cuba en op de Kleine Antillen, waar we dergelijke contacten hebben kunnen vaststellen. Het is een heel multidisciplinair, ik moet eigenlijk zeggen transdisciplinair onderzoek, want we werken niet alleen samen met verschillende disciplines die eigenlijk over de alfa, gamma en beta wetenschappen heen gaan, maar we werken ook samen met lokale en met verschillende stakeholders. A intenção está para investigar com nossa cultura a transformar ou cambiar e tem aspecto
antropológico que resta de cultura. Banda de Esaki naturalmente que trabaja con más enfoque y parte de conservación de historia por medio de preservación de sitio.